Bwa mbere mu Rwanda abantu 31 basanga mu icyorezo cya coronavirus mu munsi umwe. Hakomeje kwibazwa niba imibare ikomeje kwiyongera kuri iki kigero hatasubizwaho gahunda ya guma mu rugo. Byinshi kuri iyi nkuru ugiye kubyumva kuri yago-tv-show YouTube channel. Bahaye ikaze muri kumwe na Blaze. Kuri uyu wa gatandatu abantu 31 basanzwemo icyorezo cya coronavirus mu bipimo 2043 byafashwe. Abamaze kuyandura mu Rwanda bagera kuri 541 mu gihe 11 bakize, bituma umubare w'abasezerewe mu Rwanda mu bitaro uba 332. Kugeza ubu raporo itangwa na Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko abandu yari 541 barimo 31 bashya, abakize ni 332 barimo 11 bashya, abakirwaye ni 207, abantu babiri nibo bamaze kwitaba Imana, naho ibipimo bimaze gufatwa byose hamwe muri rusange ni 87 n'abantu 656. N'ubwa mbere mu Rwanda habonetse umubare munini w'abasanganywe coronavirus mu munsi umwe. Minisitiri w'Ubuzima Dr. Ngamije yagize ati akenshi usanga iyo hagize umuntu wanduye mu rugo rumwe, iyo ari umugabo ukunda gusanga umugore nawe yaranduye n'abana. Ni byiza rero ko twese twibukiranya ko kiriya cyorezo cyandura. Guhishira amakuru ni intandaro yo kugira ngo abantu benshi bandure, tugomba kubyirinda. Iyi minisiteri yaburiye kandi abamotari bakomeje kurenga ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya coronavirus, ishimangira ko bigaragaye ko bateje icyuho mu kwirinda iki cyorezo bashobora kongera gukurwa mu muhanda. Minisiteri y'Ubuzima yashimye abaturage barimo gushyira mu bikorwa ingamba zose babwirwa, aho buri muturage yiyemeje kuba ijisho rya mugenzi we. Yamenya umuntu ufite ibimenyetso bya coronavirus akamukangurira guhamagara ku 114 cyangwa akamenyesha abajyanama b'ubuzima kugira ngo basuzumwe. Ibimenyetso bya coronavirus birimo inkorora, ibicurane, guhumeka bigoranye n'umuriro. Yandura binyuze mu batembabuzi aturuka mu myanya y'ubuhumekero. Mu gukomeza kwirinda ikwirakwira rya coronavirus, abaturarwanda barasabwa gukomeza kubahiriza amabwiriza ya leta, hitabwa cyane ku gukaraba intoki kenshi n'amazi n'isabune no kwambara udupfukamunwa mu gihe umuntu avuye mu rugo cyangwa ahuye n'abantu benshi. Ndabashimira mwe mwese twabanye muri aya makuru, kandi nshimira bamaze gukora subscribe. Nawe niba utarakora subscribe, uyu ni wo mwanya wanyawo kugira ngo ubashe gukurikira amakuru yacu ku gihe. Kora subscribe kuri yago-tv-show ujye ubona amakuru muri muzika, muri fashion, documentaire zigezweho n'andi makuru yose agezweho. Bye bye, mwari kumwe na Blaze. Iyi ni yago-tv-show.